Veš, škoda, ti sanke dajmo ven. Ja, danes smo risu pripeljali sicer za njega mečken najbolj pogost plen, se pravi jelena. Ga plen, mladiča teleta v plen, ampak ne najbolj pogost, ker njegov najbolj pogost plen je srnjad. Tudi gamsi bojo najbrž v teh sredogorskih, visokogorskih koncih, tako da, ja, ampak danes je pa dobil jelena, no. To so samotežne sani, ki so se v naših krajih uporabljale v zimskem času za prevoz sena, pa v bistvu vsega materiala in pa tudi ljudi, da si jih lahko pač sam en človek jih je lahko peljal. Te dotične sani so last našega pokojnega nadzornika Tišler Florjana, ki nas je letos zapustil in je pustil precej veliko zgodovine v Triglavskem narodnem parku. In jih bomo zdaj tudi v njegov spomin uporabili, da pripeljemo v ta prostor risa. During the travel, everything was okay. So he was calm during the whole travel, 16 hours driving from Romania to Slovenia, and everything was okay with the travel. To je v bistvu zgodovinski trenutek za Triglavski narodni park, kjer po vseh teh letih, ko smo brez risa, vračamo naravi nekaj, kar v bistvu smo ljudje iz nje vzeli. Tako da to je za nas tudi za narodni park zelo, zelo velik dogodek. Letošnja zima je bila, bom rekel, zelo običajna za te kraje, ampak ker smo pač v času podnebnih sprememb in ogrevanja ozračja, pač smo bili majhen zadnjih nekaj let vajeni, da tukaj ni snega. Letošnja zima je bila pa taka kot včasih, in se spet pridejo prav ta stara tradicionalna orodja pri delu in vseh opravilih in zdaj bomo pa pač jih še uporabili tudi za to, da pripeljemo risa. Nam bojo zelo prav prišle in tudi nekje ohranjamo tradicijo teh krajev. The lynx was captured in a new area that we opened last season. So we rearranged the boxes for the season, and the presence of the lynx was known since the autumn in November. We caught him very fast, and in the quarantine he was behaving very well, so he was very calm, eating and sleeping. So for him, the quarantine in Romania was like a holiday, supposedly. And also now, because he was neighbor with the female, he was also very calm, so we would expect it to become a little bit nervous, but didn't happen. Obora je tako zasnovana, da lahko damo v njo več risov, tako da pričakujemo tudi samico. In ob najboljšem, bom rekel, scenariju, da bi se tudi mogoče izparila v obori, sledil pa bo izpust naenkrat obeh risov. Lahko se pa tudi celo naredi, da bo prišel v tem času še tretji ris, tako da bi lahko tudi 3 rise spustili. He's a beautiful adult, actually. I think he will enjoy the area, and when the female will arrive also, I think it will be a good start to repopulate this area from Slovenia, close to Italian borders. I think it will be perfect for him at least. I think everything will go okay, and also for the future generation of lynx. Ja, ris Max je zanimiva zgodba, ker ris Max je praktično že šel mimo tele obore, zelo blizu. Spuščen je bil na snežniku, bil sem sam tudi prisoten na izpustu, ampak je že prišel v te naše konce, sicer zdaj jih je zapustil,
Tako da očitno tukaj, ker smo mu postavili oboro risu, ki zdaj prihaja sem, ki bo imel ime Tris kot triglavski ris, samo kaže na to, da smo se odločili pravilno pri umeščanju obore in upajmo, da bo tudi Tris zelo hitro osvojil ta prostor in tukaj tudi ostal. I think also the name is perfect. The name Tris is perfect for the Triglav National Park, and I really hope that the people from the administration of the park will help him to survive in the next 10 years at least, I hope. How Triglav? Triglavski?